INP Mizo channel clear tu te inzain chibai thami kan bu ka cheu February ni ruk pathian ni ania international news le politics kan ngai thla ho don nia India ram state nga ten assembly election an machon meka kan unau te omna Manipur lampo February ni som ni le pasari atangin anin thlang ve dona hei hi mitin hlutlai ania anuam viau le dona ni kam ni khat lekin han chip zui hlek teang politics hi kan mangai te ain kan khing puite an chian zok na hun ani thina kan khing puya zirin mangai tur kan zong thin ni berena langa party tin candidate list an puang to a kumsang ni le som pasari vela sa khothila BJP hlo omzia soitu te khan BJP ticket chan lo hlavin an virboy lea BJP candidate khing tu turte pon BJP an soi selviu theilowang a chan chu anni po BJP ticket base tu te tho an nia bial pakhata phei chuan candidate zong in BJP ticket an deal veka a chang phalo candidate te hian engtin nge BJP an dem viau theiang ne mani theina ria ta tha a BJP ticket lo poina tlin thei ti te hi ria ila party fund it wanga rore lai party ticket ringot hi politics a mathir vision nei lo te ti om tok lekani hetiang mi ti hian party policy le constitution po an eng to te chiam lova MLA ni ve hrim hian du ani bera heng mi te hian thatakin nan thokang ti po hi arin om chuang lo a chan chu principle nei lo an ni tlatani election hi u chuak taka boi pui tur po ni chuang lo kan vote hi thuruk ani turania MLA election a second prize a om lo ti hria in a moi tok te tui pui thiam a thavia wang in candidate support lo midangin anzuya wangin piang thar lo an ni bik lova izui candidate po kha demna turan nei ve tho dona thiang hlim takin campaign ula miril ru ne tumzok ula intling zo talovani po in dot manga achakate pu mingchiat zui kha chin lo ra ma thang election voting machine te hi in soisel dona ni chuan tun hi soisel hun lai tak turania vote thak nia thil dik lo omani chuan polling official te hriat tir ngal wat turani bokanga chuti ni lova tlai khonno soisel siam hian manimong hlim bak rin aina thokna du lo hle ni ole international news lam ngai thachun zomang o Putin le Jinping te anin muwa US laka khau zo ka dinan tumta Beijing Winter Olympics program ten chenin Russian President Vladimir Putin le Chinese President Xi Jinping chu February ni li khan anin muta a Ukraine chungchanga US le a hote malak na andu lo zia te an soidu na ni Pusia le Putin hian US chu manitang ma chau ngai tua NATO mantang kai tumran antia international level ram chak lo zok te ra be atumani antiboka tuntum Olympic zet hi chu in fiam na khovel PLA United States le a hote versus China le Russia ram tang ani titi tamaya US chuan human rights wangin diplomatic boycott apuanga US thlop tu rambung enge mozat antel ve tho boka Vladimir Putin rual hian Egypt te Saudi Arabia Kazakhstan le Poland ram hruai tu lulokten Olympics hi amunan chim ve bok kumni don chu Xi Jinping hi jin chuak talova hetia mai chana Putin nena anin muthei hi alom hlea China le Russia chu anding ho zel donani ati Putin hian China chu kum som thum tan gas supply atuma he gas project hi US dollar billion zaliman turania project turu tak turani European Union in Nord Stream 2 pipeline an ngai sak thawak lo boka China le Russia an thok dun to don ni na lange China hian trade policy Taiwan le human rights chungchanga US na khak fo wangin United States chu a mel ma number 1 aneya chutiang bokin Russia chuan US chu a mel ma ve hle boka mel ma thu mun nei ta chu zoi en ti hian anin kop chhota ani ber hi Putin le Jinping chuan Russia le China in thian thatna chu chin tok nei lovani anti deu khera hei hian United States in atu ema zoka bei po in antang ho zel don na sa ti a en tir mai ome United States hi om talo se Russia le China hi anin kop kherangem anin kop kher hi arin om chuang lova tun din muna
India le Russia inzom na nge Russia le China inzom na a khoi zok hinge nget zok in rin hlom ni ole ti chuan Facebook hlutna tlak niam thu Ambani le Adani hausak na pun thu kanan soi kai lenge Mark Zuckerberg ka company Meta platform chu February ni thum khana tlak niama Facebook hlutna aniam chhota ka chuan Zuckerberg hian US dollar billion somni le pakwalai mai a hlo vele ta ni hetia Meta a che chiat view la hian Amazon nei tu pa Jeff Bezos chuan hlok na alo tel vele thunga US dollar billion somni la yen a hausak na apung ve thung Meta stock hi 26% zetin atla thla a heiwang hian an chief executive officer Zuckerberg a hausak na po akiam sot ta hlea Forbes senator landanin Facebook Meta a hian Zuckerberg a hian 12.8% share anaya Jeff Bezos chuan Amazon a 9.9% a chang ve thunga nikum November thla khan Tesla nei tu pa Elon Musk chuan nikhat chungin US dollar billion somthum le panga a hlowa kha nikhat thila mimal sum hlo tamber tum ni in tuntuma Zuckerberg a sum hlo hi apani na ani Facebook Meta a chet noi deuta ka chuan an CEO Zuckerberg a chu Forbes top 10 richest person lisa alang phatalova Indian billionaire Mukesh Ambani le Gautam Adani te hnuaia atla thlatani Asia khomol puya India sumdong hausa Gautam Adani chu a hausa ber ta a Forbes list harbera chuan US dollar billion 90.1 nayin world richest person lisa top 10 na din mun aluata Gautam Adani hian Mukesh Ambani hausak na chu US dollar million za in a khum thaya Ambani hian US dollar billion som kwa na yin world richest person lisa som pakhat na din mun alu aveni Asia khomol puya paho saber hi India paho saber ani chiang boka kumsom nga le pakomi college drop out ve mai tan chuan hetiang khopa hlo tlin na na satak atong chau hi thilro pui tak chu ani a kan zoram thalai tam tak zirna hlo chamemo chung ko din monina apek lo wanga mani tumle beise anga omhlei thelo te tan po chawna lian tak ani don hi Gautam Adani sumdo na lamchu chipchiar zokin mana khan video kan siam to a India rama company lian paruk nayania chung zinga hluber chu Adani Green Energy Limited hi ani kumsang ni le som ni le pakhat April thla a Forbes annual world billionaire lisa Adani hausak na hi 50.5 billion ni in thlasom chung lekin a hausak na hi alet deu thoina pung manani Rahul Gandhi thusoi Modi sarkar nuwa India mi chini kan mi hausaton tole miret hei atiang deu khan mi hausate hausak na hi apung chaklu tuk deu chu ni himo maro chu keini zawrama te hi chu deri lam khuzuk ve tak tak tlak po kan nilo Mizoram sarkarin nuwa iza crore khat tak ngel po anei lo laya man to u chuak tak taka sarkar sumat hil leidu kan nitlat maya kan ram mangai dan hi vai milem be ho ram mangai na po kan latluk lo ni na langa in siam thata in ennon kan langai hle ni na lang Narendra Modi le Gautam Adani in lai chin na hi a thavia wanyang kumsang ni le sompali khan Adani fapanu pui nei na Modi hi ges poimo tak ania kum tampo lem man lo Gujarat chul chuak ve na fam chu anin du sak te po nianga Modi sarkar chon Gautam Adani chu India rama paho sabera a chhuat ta der mayani hi India mi puitan hian lom na tur nge tra na tur ti po hriat chuang lova ramdang billionaire te chu politics rim nam lo anni deuh hloma India kan ram Mizoram po ti amin kan mi hausa te hi chu politics a zungin phumru anni deuh zel maya hei hian kan ril ruput athiang hlim to kem ti thui tak a ril ome China PLA 10 India ram square kilometer sing thum le sang riat chetan lo mek nia soi ani le ta kum sang ni le som ni zun ni som panga khan Galwan Valley Eastern Ladakh India sipai som ni la yan thi khania zun ni som pakua sang ni le som ni khan Prime Minister Narendra Modi chuan all party virtual meeting buat sayen China le India ram ribuai na chu party tin ai o te a soi puya khami tum khan pu Modi chuan China sipai te India ram an lut lova
India ram hi in cheese khat po in tu man an la thei lovang ti in a hun la ya kan fia hlei thei lo dot var a soyani kha ti chuan thudik chu lo lang le ta nge a February nili khan Times of India chuan report siamin Minister of State for External Affairs V Murali Dharan chuan Lok Sabha a zona changin China chuan kum som ruk lai mai India ram square kilometer sing thum le sang riat chet dan lovin alo luah char charani atia pangong lek ladaka China chuan le asiam mek boka hei po hi India sarkar chuan thret ho ma se malak dan tur hrengang lovaniang Minister of State for External Affairs hian apu modia thu soi kha do tani zia chiang takinaron soi fia saka masiram rilama thom lian tham om lem lo boka a soi zui tur politician an kher lo mai thei bokani China le India ram ri buai chingfel tur malak na hi achak lo view maya komin sang ni le som ni le pani January ni som pani khan military level in biak na nei le nia mason na mu tur tam lo hle ni senior commander te in biak na hi om zia om lo chuni lova permanent solution om thei tura in biak na ani lova hun rei lo te chunga boruak thunun tura in biak rem na ani deu maya heti zat India ram an op hi chuan kan la in do le ngei pon arin omani himale ti chuan US in robot tok loting takina in chin vele taboke United States Customs and Border Protection te chuan robot kepali nei ui anga siam chu an en china a tha thokat view ni nan soi Department of Homeland Security chuan robot dog hian security personnel te himna na satakina ven sak don antia ram riven himna lama pon tho hlok hle don thuan soyani Brenda Long Science and Technology Director chuan Southern Border hi misual chitin reng tenan paltlang na ania robot hi atangkai hle dona hlo om tam taklaka security ha pui donani ati Automated Ground Surveillance Vehicles AGSV program hian ui robot an siam deuh bera kepali nei ani angin kham tlang le ruam mun cheng chetak tak po akal thei zel donani dog robot te hi mun hlo oma ten da dona camera an paipon fika wangin an chevel bul na thil thleng engkim security personnel ten an thre thei zung dona zan thim ruwa le thlasik khowot noya po ram riven him na an thok char thei to dona ni hi ole khati zong kha tun tu mata na international news le politics lam hoi thu thar kanan ti chwa thei chunia clear tu te na top thenga min lo thir saka min lo ngai thak sak le thewa wangin in chunga kan lo me